Ole, attendance, teacher attendance pek chung chang a location a kan buai tam khop maya trend chu kan solve te ya trend chu kan solve thei lova chu wang chuan a solve dan tur kha engmo theory te kan han soi to a ma kan soi kha chrome kha a data amle a catch kha clear ula chuan in ti thalenga ti vel te kha kan han soya kha process a khan trend kha chuan ti theya trend kha chuan ti thei lo te po kan la om fo maya amaro chu ti thei lo trend khat kha a process a kha in lo uluk tewin ti lo wang de te po ni ka sha thei ka hria amaro chu khami ni lem lo khai theory pakhat aron oma kan thopui tho serchip lampanga mi in theory ron ne ya en chinila hei hi a theory ni a aron sei ani a hetilaya a bold lai hi kan chiaranga chroma data le clear file delete top hian a solve vek lem lova chrome hi default application ani a chut disable la a hnoya enable le in chuta play store atanga update that le khan file a fel mai thei hi kan om nolin ka ring aron tia arin thuron save a adikrenga hi a ma kan soi data le catch file kan clear ringot khan chrome hi apum puin ain siam thalova chuwang chuan disable phota enable le kha aron suggest atiang theory hi ron ne hi ama aron soitupa remtin ang hian video a karon siam to ne chona noi hen khoi dan no ma setting a application a kala chrome disable ti kha heta hen ten setting a kala application a te zukal du ngai lo khan hetilai ro hi chu all sam joking kan hril chawanga hetilaya ain highlight lai ro khu chu ka hmang lovanga khutiang lo khon kan disable don ani chuan chrome hetilai chrome oma chrome han kan lu tanga tian kan met wangwanga chrome hi kan met wangwanga achunga khan tian minus le iron oma hetiang lo po hian antina na hi ki chu icon ania hi application ni lo icon chavania han en chin ula ta hian chrome oma a chrome hi kan met wangwanga khu application information khu nen khuan hetilai ron lang hi thil in angani application information a kan lu tanga hetlai noya hian force stop oma uninstall update oma disable oma clear data oma clear data hi ma kan ti khani a clear data hi chu antina na hetiang hen soitaila clear data ni chuan kan I phone kha tle mina boi de hleka I restart ani mo chitiang vel chu clear data chu ni a uninstall le disable hi chu I phone kha buaya restart ringot ni lovin I hard reset a chitiang vel chu ni bul tran that tak tak anga kha tuna kan ti tur hi chu ni chuan uninstall update hi kan tianga hi chrome hi default application ania apai theilo a uninstall theilova a update kan install anga kan disable anga kan enable le ang chuan uninstall update kan han tianga a update zong kan pai photang chrome in update om zong kan pai photang chuan kan han lut le anga kan disable ang disable app ti han kan disable ta chuan ti khan hei icon polo bo ta ni chuan play store akan kalanga search akan kalanga chrome ti kan type anga chuan chrome akan lutanga enable kan disable to kan enable anga kan enable zo a chrome hai kan update le ngalang ti hian a update a install le a install zo kan hong le chinang ti khan kan chrome hi ti khan a tharlak ang alo ni ta tina ni chu ti khan icon po kuron om le ngala kan chrome hi tharlak angania a bullet tang kan ti thaleang kan han lu tanga tian setting tur te lo om do na chuan heta hian in gmail account kha aron be sei thina ke poka gmail account hian in heta hian gmail account a hian in login thram mila thain ka hria a heta hian ron pek lo pon ke chu continue kan ti mayanga ti hian chuan yes I'm in ka ti mayanga chuan ta hian got it ka ti le to panga ti hian chrome kha ron lut ta ni chuan kan pai lo ka nge tiang hi nok thina he tilai chunga hian google ti chunga khon khu ka thalak in munga khu mi om zia chu keima gmail in he google chrome a hian kain login ani ta hian thil tam tak ka save kha khoi
info na po khan ka gmail hian in login tel he tilai ka save zong hi om le vekani chu chu slem kan soi peng hret ani chu chuan ti khan vsk ya kan lut chinanga hetilai hian bookmark a hian ke ka save sa nuala a thana vsk ti han zon boi vel ngai lo khan hei engemo tian kan tilang shem manga hei iknu chung chang te udai sa po hei tian save sa vek a link te ka save sa vek a kha keima gmail ka in login hian khoya po in login la om sa vek don ani vsk kan han luta chuan desktop mode in kan dale photanga tms a kan lutanga chuan kan in login anga tian hemi ta hian teacher sa kan luta hi tilo po hian ta ti theya client me zo khan teacher sa kan luta attendance kan han ti che hian location kha aron om ta kha hi ka fetch thelo hi po hi mitam tak boina khani a mo mitam tak boina khani a chan chu tu na hian atira ka thei ngila mo tu na hian location ka on lo ani mo location ko on lo wang khan fetch po miron deal thelo kan bek le anga location hi kan onanga tikhan hemi website chunga teachers mark attendance kan lu chen location di khamiron deal turania miron deal ar fetch thelo chon in location khain on lo ni mai theya kan tilenga tikhon khuron deal ta ni ka elo ta a tikhan location miron peta chuan heta hian kan soidu achu in google map en ro ti kha ka soi fo thina in google map kha in en khan in tin nge lo lan ti kha in thathiam chi elo nge ni chu soitel ka duwa ku your location ania school location om boka tuna hian ina ka oma wangin kan location hi school location ne in hlatani adik ve ve chuan google map a ka lut chinanga ka location hi adik lo ke en chinang google map ania ka om dan hi om dan tak hi ka eng lo thina adik lo om ko ti thina hey in home ti khu ke mani in ania home ti khu ke mani in ania ka mark to a in school ten mark to em ka hrechi alova chuan home ti khu ka omna akal zz te khu ni ta a khu ka zu click wang ta a ti hian a senin ron mark ta achunga hian location ron inject ta 23.73373 mo 92.710 92.9 khu achung your location ti zo khu 23.733 mo 66 adika longitude po 92.716 something adika ni ka location khu chu aron fetch dikani chon school location khu 23.731,900 ania kan school location khu adikle diklo ke en veliang tatang hian keima omna tang ke en veliang kan school hi ka mark to a hei tilai poi omsa government psi non ti hi ni ta a ka mark to sa wangin ti hian search atang ka zuk mu mai the ni kan school hi lang mai the ni tilai hi kan school ani ta a kan school a hian kan click ta a tikhwana location khu kan ena 23.731,944 mo kan school location min pe ke 23.731,944 ania 900 hi chu thil poi ani thamlova along chi chit kan enanga 92.694 358 92.694 398 kha 200 khu apoi thamlowani tiang khan in location le in school location kha google map ina apek ang cheu adik le diklova kha in check tel don ania tuna chun ka location hi dika ka school location po dika amaro chu ka location hi ina ka oma wang kan school ne chun kilometer li nga don in lata chu wang chun attendance ka pethelo amaro chu ka phone hian a location hi a trace dik ve school po ka school location tuna hi school location langa po hi google map apo dik chi a ka location apo tuna po min trace dik chuti chuan attendance kha kapedoni chuan school a in kalhuna mo school in kalhuna hemi hi heta in lu ma hian in lu nu po poi chuang lo tikhani enta a mark attendance in kala ta hian in boy deuh chuan in boy deuh timela submit fu le thelo chuan heta hen submit ngal ngot lawin in submit ma in google map a khan tuna your location ati he location aron pek cheu hi google map ne na i location aron pek che kha adik a in mil lo kha
check cross check le phot ula chumi no chon attendance ka submit tum chin ta ula tiang khan in har sat na engemaw chen chu solve thei tur angai chinila in lo ti vele chin donia